Poštovani gledatelji, srdačan vam pozdrav po posljednji puta što se tiče Stella Maris skupa iz Umaga. Pred nama je veliko finale ovog premjernog izdanja turnira nogometa na pijesku između Italije i Francuske. Hrvatska je osvojila treću poziciju protiv Slovenije nešto ranije danas. Bile su nam to himne finalista ovoga dvoboja, dakle reprezentacije Francuske i Italije koje će odmjeriti snage u ovoj velikoj završnici. Francuzi su u polufinalu bili bolji od Slovenaca, Talijani su bili bolji od Hrvata. Što se tiče Talijana, Lorusso, Beta, Chiarelli, Nicotera, Sintari, Raito, Ferini, Priano i Caruso. To su njihovi igrači. Francuzi, Leroy, De Marcelis, Coudroux, Delavigne, Menez, Franzoni, Betteri, Ait Ghezali, Prual i Laurent Robert. Ovdje stoji u zapisniku, nije ga bilo u polufinalu, vidjet ćemo hoće li igrati u ovoj velikoj završnici. Pozdrav kapetana s jedne strane, to je s brojem 10 Kevin Menez, s druge strane Alessandro Chiarelli, čovjek koji je zaslužan zašto Italija u ovoj završnici. Zabio je odlučujući pogodak protiv Hrvatske u tom polufinalu. Francuzi su ovako imali naoko nešto jednostavniju utakmicu protiv Slovenije, ali i Slovenija je tu bila dosta blizu u određenim trenucima. Ipak hat-trick Pruala je bio dovoljan da prođu dalje u ovu veliku završnicu. Inače riječ je o dvijema reprezentacijama koji imaju ozbiljnog iskustva što se tiče nogometa na pijesku. Doduše, jedni i drugi su poslali nekakvu svoju B varijantu ovdje u Umag na ovaj turnir. Jedno prigodno zajedničko fotografiranje prije ove posljednje utakmice na turniru. Ima tu zaista
igrača koji su sposobni pokazati nogomet na pijesku na zaista vrlo visokoj razini. I nadamo se da će tako biti u ovome dvoboju i da ćemo vidjeti pravo odmjeravanje snaga dosta kvalitetnih reprezentacija. Inače, nastupili su na Eurozavršnici jedni i drugi u portugalskom Nazareu ovoga ljeta. Doduše, ovi igrači nisu baš bili zastupljeni tamo, ali Italijani su osvojili na kraju 7. mjesto, a Francuzi 9. Prvih 5 je osiguravalo plasman na svjetskom prvenstvu koje se upravo u ovim trenucima igra u Moskvi. Italijani su tu dogurali do četvrtfinala i do tog razigravanja, onda za 5. mjesto. U četvrtfinalu izgubili od Španjolske na produžetak i u toj prvoj utakmici razigravanja izgubili su od Njemačke na penale, tako da Moskve nisu vidjeli. Ali riječ je o jednoj od najtrofejnijih nacija, ovisno gledajući u Europi. S druge strane, Francuzi imaju nešto skromnije rezultate, ali Francuzi su oko nominalno doveli nešto jači kadar ovdje u Mag. Tako da su oni blagi favoriti u ovoj završnoj utakmici turnira. Italijani u plavim, Francuzi u bijelim dresovima. Betteri je ovdje dirao loptu posljednji i bit će aut za Italijane. Betteri jedini koji je zabio pogodak uz Adriana Pruala u polufinalu. Prual je postigao hat-trick i Prual je za sada najbolji strijelac ovoga turnira. Jernej Peroša te Manuel Benković i Filip Prodan imaju po 2 zgoditka, a Prual ima 3. Rajto, momak s brojem 8 na leđima, Simone Rajto, igrač koji je radio Hrvatskoj dosta problema u tom polufinalu. Zabio jedan prekrasan pogodak. A i Loris Lorusso je napravio svoje u produžetku kada je skinuo 2 zicera i samim time spriječio Hrvatsku da dođe do prednosti u te dodatne 3 minute. Chiarelli čekao je da mu priđe Rajto, pa će Lorusso odigrati dugu loptu naprijed prema Samueleu Caruzu. Odnosno, pardon, to je Michele Sintari. Na golu Francuske, Christophe Leroy. Leroy, druga lopta na Pruala. Prual puca preko gola. Ponavljam još jednom, 3 komada zabio je Prual u tom polufinalu. Inače, igrač Avra. Većina momaka ovdje u francuskoj reprezentaciji stigla je iz Avra i Toulona, klubova nogometa na pijesku. Ima nešto sitno Parižana. A dvojica su ovako nominalno najavljena, Laurent Robert i Franck Coudroux, kao igrači koji imaju istaknutu veliku nogometnu karijeru. Chiarelli. Opasan pokušaj talijanskog kapetana. Malo iznad grede. Odlazi lopta. Između sebe dijelimo i pretvaramo sva značenja koja tražimo. Nezaustavljivo pokretačka sila. Posljednji trenutak, Chiarelli gura loptu dalje od francuskog napadača. Rutiner Chiarelli, smiren u svim situacijama. Traži rješenje Chiarelli. Naravno, nema tu previše vođenja lopte, gotovo ne guranja u for. Chiarelli završava na pijesku, dosta se sada tu zaiskrilo i ovdje više nego očit prekršaj učinjen, na Chiarelli ostao ležati na pijesku dok je Rajto napravio prekršaj nad Ahmedom Ait Ghezalijem i odmah je to Rajto priznao jer je prijetila kontra Italijanima 3:0. Samo je tamo na golu stajao Loris Lorusso. Vidjet ćemo hoće li sve biti u redu s Chiarellijem, nadamo se da hoće. Trajaće sada malo ovaj prekid. Nije zadovoljan Lorusso svojim prekršajem Simona Rajta.
Ali ajmo reći da je izvukao najbolje što je mogao u ovim trenucima, jer je spriječio kontru, a nisu se uspjeli skroz primaknuti Francuzi talijanskome golu. Ovo je nekakvih 15-ak metara od gola, možda mrvicu više. Ait Ghezali, snažan udarac preko gola. Igrač nad kojim je počinjen prekršaj izvodi slobodni udarac, tako je to sada učinio Ahmed Ait Ghezali. Sad sam ga malo nakrivio, da je bilo bolje. Lorusso, duga lopta naprijed, Ait Ghezali je to presjekao, ali prejaka lopta za Pruala, pa kreće novi napad Talijana. S Chiarellijem je sve dobro. Sve u redu s kapetanom talijanske reprezentacije koji je ostao na pjesku. Ferini s brojem 9, jedan dosta teatralan igrač, voli padati. Chiarelli leti zrakom, nije uspio dobro zahvatiti loptu. Pokušao je tamo to začuvati Sintari, ništa. Prual. Udarac iz kuta za Francusku. I će to izvesti kapetan Kevin Menez, nekada igrač Monaka. Menez, prizemna lopta, tamo je bio Rajto. Sada lopta leti zrakom iz auta, ništa. Ferini. Pa igrača su na njemu. I na kraju Ferini taj koji je posljednji dirao loptu. Brzo izveden aut. I dobro je to sada Prual uspio podvaliti. Prual i Ait Ghezali, brani Lorusso. Malo prostora treba Ahmedu Ait Ghezaliju da uputi snažan udarac. Ferini završava u pijesku, kao što rekoh, dosta teatralan igrač. Dosta sada dugo traje taj prekid dok se Ferini ne pridigne na noge, kako bi se susret mogao nastaviti dalje. Pokazujemo sudac da se već drugi puta bacio. Leroy naprijed prema Prualu. Prual je to pokušao atraktivno dići prema Ait Ghezaliju, ali na krivu stranu. Chiarelli. Chiarelli se izvukao na desnu. Nema preciznosti u udarcu. Alessandro Chiarelli pronašao je novu mladost u Umagu. A evo, na kraju vidimo da se nešto i opasno dogodilo pred golom Italije. Barem po ovim uzvicima možemo to zaključiti. Ait Ghezali ponovno u glavnoj ulozi. Nekom radi komunikacija, ne čujem režiju. Lorusso, duga lopta naprijed, preduga lopta naprijed. Smeta sunce talijanskom vrataru. Nezgodnija je to strana za branjenje. Barem što se vratara tiče, ali izmijenit će se i on s Leroyom, pa će Leroy morati stati na tu, ajmo reći, osunčanu stranu. Lorusso naprijed prema Caruzu. Caruso kroz dvojicu, Caruso i dalje, pokušao je pucati Caruso. Rajto je tu ostao kao osigurač. Ferini. Pokušao je to dići Ferini, na kraju je samo došao tu Alvik Delavinji i pokupio loptu.
Pada Della Vigna, sudac mu samo sugerira da se digne na noge. Ferini iz velike udaljenosti puca. Leroa brani. Leroa traži Meneza. Meneza i ovo je bila ruka Chiarellija. Ovo je bila ruka Chiarellija i vidjeli su to suci. Sjajna situacija sada za Francuze. On je najiskusniji na terenu, je na kraju igrao rukom i već je tu spreman s loptom Kevin Menez izvesti ovaj kazneni udarac. Kapetan francuske reprezentacije nije postigao još nijedan pogodak na ovome turniru i sada ima priliku s te takozvane bijele točke zabiti. Iako naravno ni T od točke u pjesku. Menez precizan pod gredu i Francuska vodi s 1:0. Bio je na toj lopti Loris Lorusso, no Kevin Menez je precizan i neumoljiv. Povećani golovi u odnosu na one s malog nogometa i tu su udarci iz 9 metara, zaista kobni i teško branjivi. Malo se mora popraviti ta mreža, toliko je snažan bio udarac Meneza da joj je izvukao ove klinove iz pijeska. Poremetio te utege, pa će to malo suci popraviti prije nego što Talijani izvedu svoj početni udarac. Dosta se otegla ova prva trećina finala. Prvo je malo kasnije program, nekoliko minuta s početkom ovoga finala. Dobro, tome je zaslužna i ova utakmica za 3. mjesto jer je išla u produžetak. A sada je ovih nekoliko prekida doprinosi tome. Ali je lopta na kraju ipak talijanska. Jedni i drugi su sugerirali da je upravo protivnički igrač posljednji igrao Ferini. Dobar igrač kad ostane na nogama i Ferini gađa pokraj gola. Čekaj, ne sad. Samo da se recite kada promijeni. Leroa daje loptu na stranu i ušao je u igru Franzoni. Inače, trener izbornik ove reprezentacije Yvon Michel Franzoni. Čovjek koji ima iskustvo igranja velikog nogometa u Italiji, u seriji B, seriji C, Pro Patria i Savona. Njegovi su klubovi bili. A ovo nije težak posao za Leroa. Raito, srušen Raito, prekršaj Della Vigna. Slobodni udarac za Italiju. Chiarelli nije zadovoljan s Caruzom. Njemu objašnjava neke stvari, a Raito ima snažnu ljevicu. I na kraju dolazi do lopte prvi Leroa. Da, ako lopta odskoči od pijeska, onda igrač smije njome igrati. Kod ovih slobodnjaka, a prije toga ne smije. To je energija koju ne vidimo, ne čujemo, ali možemo osjetiti u svakom dobu. Već ste mogli naučiti, ako ste nas pratili jučer i danas na ovome turniru, da jedino moguće postavljanje živih zidova je kod početnog udarca, dakle na početku trećina i nakon postignutog pogotka. Chiarelli blokiran u posljednji trenutak od strane Franzonija. Još jedno atraktivno rješenje traži Chiarelli. I sada oduzima loptu. Nema tu previše prostora, ali uspio je dići loptu Chiarelli. Udarac iz kuta na kraju. Tražio je tamo Alessandra Priana. I Priano će izvesti i ovaj prekid.
Chiarelliju, ali tu je Delavinj. Nema preciznosti u ovom nerezonskom udarcu Franconija. Traži se lopta kako bi se mogao nastaviti susret i dobio je sada Lorusso. Chiarelli. Kroz dvojicu Chiarelli do Brijana. Dvostruko proigravanje. Ima dobar udarac Chiarelli. Taj to uklizava na pravo mjesto u pravo vrijeme. Spasit će Leroy loptu da ne izađe u korner. Mora to brzo izvući iz vlastite trećine. Prijetilo tamo brojanje od 4 sekunde, a ova lopta odlazi sasvim sigurno u more. Dobije nehotičan udarac loptom Rajto koji nije pazio. Caruso. Caruso! Kakav pogodak Samuela Carusa. Neobično za vidjeti na ovakvoj utakmici. Vodio je loptu, izbacio se na desnu nogu i fenomenalno pogodio za 1-1. Njegov prvi pogodak na turniru i u završnici prve trećine donosi Italiji izjednačenje. Ali odmah s centra, evo pogotka Francuza. Kakva završnica, nevjerovatno. Nevjerovatno, ko će drugi nego Adrien Prual. Najbolji strelac Francuske, najbolji strelac turnira, Adrien Prual zabio svoj 4. pogodak. Chiarelli nije uspio s centra zabiti i Prual je u stvari u posljednjoj sekundi donio novu prednost Francuskoj. 2-1 kraj prve trećine. Čekamo početak druge trećine finala Stella Maris Kupa u nogometu na pijesku. Dosta zanimljiva završnica prvih 12 minuta. Prvo jedan spektakularan pogodak talijanske 11-ice Samuela Carusa za izjednačenje, a onda s centra najbolji strelac turnira Adrien Prual dolazi do svog 4. pogotka u drugoj utakmici i donosi novu prednost Francuskoj. 2-1 vode Francuzi i tu s izbornikom Franconijem upravo Prual ima razgovor prije početka druge trećine. Kasno poslijepodne u Umagu, ali još uvijek dobro vrijeme, toplo vrijeme za kupanje. Kako stvari stoje, sezona u Istri odlično prolazi, pregršt turista kao ono jedino normalno vrijeme koje smo imali donedavno. Sprema se početak druge trećine. Izašao je tu sada na pijesak Franconi još nešto dogovoriti sa Prualom. Francuzi imaju prvi udarac. Ovaj početni udarac zabio je taj pogodak iz početnog udarca. Prual u posljednjim trenucima prve trećine, da vidimo što će sada biti. Prual još jednom preko gola. Kreću Talijani u svoj prvi napad u drugoj trećini. Lopta je kod Carusa, strelca tog jedinog talijanskog pogotka. U prvoj trećini sjajne škarice Alessandra Priana. Samo podsjetnik da se prekršaji nad igračima koji čine škarice posebno kažnjavaju.
ih se uvijek mora pustiti da odrade taj udarac do kraja, ne ometati ih. Leroy, idu škarice s druge strane, Prual sjajno pogađa škarice, ali točno po sredini. Sada su se počeli razbacivati s ovim atraktivnim potezima, jedni i drugi. Pokušao je tamo i Caruso, on je promašio loptu. A Chiarelli pokreće novi talijanski napad. Chiarelli si stvorio prostora, Betteri je to blokirao, no Caruso je s loptom. Caruso, nove škarice. Nema preciznosti. To želimo gledati, što je moguće više atraktivnih rješenja u ovoj inačici nogometa. Još jednom Caruso. A treba lopta u ovakvim situacijama, još to bi se reklo i sjesti na nogu. Caruso nije. Sada imamo i viška lopti, vjerojatno se vratila ona jedna koja je završila u moru. Pričekao koji trenutak Leroy prije nego što izvede ovaj udarac. Chiarelli ima Pruala ispred sebe. Još jedne škarice, još jednom Priano. On je prvi krenuo sa tom serijom škarica u drugoj trećini. Olazi Chiarelli. Chiarelli puca, Leroy brani. I završava tu sada na podu uz bolan krik Samuele Caruso. Prekršaja nema, Prual je na drugoj strani. Za njega na ovome turniru poprilično neobično, nije uspio pogoditi dobro loptu. Odlično se tu Priano izborio za loptu i trese se Greda. Gotovo je izbio gol iz temelja Alessandro Priano, no nema novog izjednačenja za Italiju. Francuzi zabijaju iz prekida, zabijali su tako uglavnom i u polufinalu, a Talijani teže ovim atraktivnim rješenjima iz igre. Caruso je zabio u prvoj trećini, sada u drugoj nije uspio Priano, ali vrlo kvalitetno je opalio i ozbiljno zaprijetio Francuzima. Sada Raito nema kvalitetnu završnicu glavom. Vratio se na teren Menez. Čeka da netko izađe na njega. Delavinje glavom pored gola. Loruso na stranu. Odmah se tu diže lopta na škarice. Ušao je Edi Beta, ako se ne varam, po prvi puta na utakmici. I s druge strane taj promašaj kažnjavaju Francuzi i zabijaju pogodak za 3-1. Betteri je zabio. Precizan je bio Kevin Betteri. I 3-1 vodi Francuska. Drugi pogodak Betterija na ovome turniru. Raito je pokušao odmah s centra, ne ide. Dva pogotka prednosti i to sad trebaju Italijani moći nadoknaditi. Evo, Hrvatska je to demonstrirala u polufinalu da se može. A i u ovoj bici za treće mjesto također treba vidjeti mogu li to Italijani protiv Francuza. A ovdje je prekršaj za Italiju. Završio je u pjesku Alessandro Chiarelli. Nekako taman izvan ovog kaznenog prostora. Nekih
9-10 metara iz kosa. Udarac za kapetana Alessandra Chiarellija i prilika da možda smanji taj zaostatak Italije za Francuskom. Čekaju tamo u sredini Betta i Ferini na odbijenu loptu potencijalno. Chiarelli. Nije to bio ni osobito snažan udarac, ni precizan. Oštra lopta samo do Wrighta. Wright trese se još jednom okvir gola. Drugi puta u ovoj trećini Italijani tresu okvir gola, ali iz kakve udaljenosti je to uspio učiniti Wrighto. I protiv nas je u polufinalu pokazao da ima zaista kvalitetan udarac. Iz velike udaljenosti jednom je zabio, a imao jedan slobodnjak ljevicom. Jako dobar lisjak je to naš vratar jedva bio iščupao. Ovdje Ait Ghezali pokušao škaricama. Ait Ghezali malo zaspao u obrani. Wrighto to nije iskoristio. Briano i Wrighto zatresli su okvir gola francuskoga u drugoj trećini, a na kraju se samo piše jedan pogodak i to za Francusku u ovom periodu igre. Barem za sada. Tako Francuzi ukupno gledajući imaju prednost od 3-1. Ferini. Kraj njega je strijelac tog trećeg pogotka Betri. Nema rješenja Ferini. Vraća natrag do Lorisa Lorusa. Menez izbacuje loptu out ispred Edija Bette. Dobro pozicioniranje Wrighta. Wrighto se namjestio na lijevu nogu. Wrighto blokiran od strane Meneza u ključnom trenutku. Traži prekršaj Wrighto, nije ga dobio. Minje Italijani, Edi Betta ide na klupu. Vidjet ćemo tko će ući umjesto njega s brojem 11. Strijelac tog jednog pogotka za Italiju, Samuele Caruso. A Francesco Ferini se sprema izvesti udarac iz kuta. Ferini leti glavom tamo Chiarelli, nije došao do lopte. Caruso. Škarice pokraj gola. Wrighto je tu gotovo na svakoj toj dugoj lopti koju vratar Francuske uputi naprijed. Loruso za Chiarellija. Neprecizan, vrlo neprecizan pokušaj kapetana Italije. Ahmed Ait Ghezalija koji je sad bio u krupnom kadru. Nismo vidjeli u mnogo prilika, ali ono malo što ima bude vrlo opasan. Pokušava tu sada Caruso pretrčati svog protivnika. Jednom je to uspio učiniti i zabiti i vrlo lijep pogodak. Sada ne uspjeva. Prual. Jer je Prual na škarice. Prual! Kakav pogodak Adriena Pruala škaricama za 4-1 Francuske. Fenomenalno je najboljem igraču turnira. Sada to sa sigurnošću mogu reći. Lopta sjela. Peti njegov pogodak. Nakon što je zabio s centra u posljednjim sekundama prve trećine. Sada evo u kasnoj fazi druge zabija pogodak škaricama. Ferini pokušao uzvratiti na isti način, neprecizno. Doduše kako je lopta letjela, možda čak malo ide i taj pogodak na ruku Lorusa, jer nije to djelovao kao snažan udarac, ali lako je meni iz udobne klimatizirane sjedeće pozicije to komentirati, a sigurno nije ugodno Talijanima sada kada na semaforu piše 5-1, a tko drugi nego ponovno Prual, još jedan njegov hat-trick, sada i u finalu.
Zaista sjajan igrač Adrien Prual. Dva brzinska pogotka. Ali uzvraća sada Caruso s centra. Caruso s centra smanjuje na 5-2. I njegov drugi pogodak na utakmici. Kao što rekoh, nezgodno je vratarima braniti na tu stranu ove dalekometne udarce jer se sunce spušta, zalazi na zapadu i jednostavno ometa pregled igre i smanjuje vidljivost vratarima, pa je tako Lorusso u završnici prve trećine primio pogodak prilikom izvođenja početnog udarca, a sada evo i Leroy zabio je Caruso za 5-2. Caruso diže loptu u sredinu, leti Leroy. Još jedan! Još jedan udarac škaricama. Šta to radi Prual? Šta to radi Prual? Dva puta škaricama na ovoj utakmici. 6-2 vodi Francuska. Nevjerovatan igrač. Adrien Prual. Prešao, završio, doktorirao ovu igru. Ovaj puta ne ide taj udarac s centra. Franzoni u igri. Blokiran Franzoni. Ali nevjerovatno je kako je uništio Adrien Prual svoje protivnike ovim sjajnim potezima. Franzoni je ostao naprijed, zaustavio ga je Chiarelli. Ponovno duel te dvojice, ali u izmijenjenim ulogama. Chiarelli prema Carusu. Daleko je otišao Caruso. Pokušat će ovako iz voleja i iskusni Franzoni. Završio je tu na trenutak na pijesku Delavigne. Njegov udarac nije precizan. Sama je završnica te druge trećine najefikasnija utakmica, čini se za sada upravo ovo finale između Francuske i Italije. Najatraktivniji potezi uvjerljivo na ovome dvoboju. Svega je tu bilo pogodaka škaricama, pogodaka s centra, pogodaka iz driblinga. Zaista vrlo kvalitetna prezentacija nogometa na pijesku. Prošao je Raito. Namješta se na svoju ljevicu Raito. Nije uspio pogoditi. Odnosno, pogodio je loptu, ali ona nije išla dalje od bloka. Veliki zaostatak od 4 pogotka za Italiju. Sigurno da bi to Azzurima bilo bolje kad bi malo još to smanjili uoči odlaska na posljednji predah.
Došli jesu nad -3, ali odmah je to Prual vratio na 4 razlike. Menez u padu, inače Prualov klubski kolega. Gađa tu loptu, izbacuje van, tražili su tamo prekršaj Italijani. Je tu čak bilo i materijala za sviranje prekršaja, ali to se nije dogodilo. Kraj druge trećine, Francuska ima veliku prednost od 6:2. Nakon 2:1 u prvoj trećini, evo, raspucani Francuzi u drugoj to povećavaju na prednost od 4 pogotka. Iščekujemo početak posljednje trećine velikog finala Stella Maris Kupa. Sve najbolje što se može vidjeti u ovome sportu, u nogometu na pijesku, smo vidjeli u ovoj drugoj trećini. Svu svoju raskoš i atraktivnost pokazao je ovaj oblik nogometne igre. Pa da vidimo što će nam donijeti ova posljednja trećina. Sigurno da je ovaj event privukao nešto gledatelja. Ovdje u Umagu mnogi su u prolazu stali, gledali, raspitivali se što se to događa na ovom pješanom terenu. Nadamo se da će ovaj sport zaživjeti u Hrvatskoj u punom smislu riječi. Eto, pokrenuli smo domaću ligu, 6 klubova za sada. Nakon ove prve faze u Umagu, završnice će se igrati u Omišu. Italijani i Francuzi već imaju uhodan taj sustav ligaški. A nadamo se da ćemo s godinama to imati i mi i da ćemo gledati Hrvatsku u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2023. Početni udarac imaju Francuzi u trećoj trećini. Je to prilika za još jedan direktan udarac, dignuto za Aid Ghezalija. Lorusso hvata. Pa da vidimo, mogu li Italijani uloviti zaostatak i približiti se Francuzima u ovoj posljednjoj trećini. Rajto je to lijepo uspio petom u teškoj poziciji gurnuti u sredinu, ali tamo jednostavno nikoga nije bilo u plavim dresovima. Kakav pogodak za 7:2. Ovo je već nevjerovatno što radi Adrien Prual. Sam Cat je riješio pitanje Talijana u ovome dvoboju. 7:2, njegov novi pogodak. Ukupno 5. na utakmici, nevjerovatno. Friano je izveo početni udarac za Italiju, pogodio je u zid ispred sebe. 5. pogodak Pruala, plus ona 3 u polufinalu, to je ukupno 8. Premoćno najbolji igrač ovoga turnira. Dobar pokušaj s obzirom na udaljenost, ali Leroy to kroti bez problema. A ovdje Prual nastavlja dalje. Što se tiče karijere, samo da ispratimo ovaj pokušaj Caruso uzvraća, 7:3 smanjuje Italija, hat-trick Carusa u ovome finalu. Nastavlja se okršaj, u stvari Caruso Prual, a ne Italija Francuska. Ukupno 7:3, a ovako gledajući njih dvojicu 5:3 za Pruala. Prual će izvesti ovaj početni udarac i pogoditi upravo u Carusa u živome zidu. Kada se pogledaju karijere što se tiče nogometa na pijesku od ovih igrača koji su ovdje, sigurno da je Prual čovjek
s najvećim iskustvom koji je igrao najozbiljnije utakmice u francuskoj reprezentaciji. Iako ovako nominalno gledajući po uspjesima, kao što sam napominjao još tamo u prvoj trećini, Italija je uspješnija nacija od Francuske, ali jednostavno na ovaj turnir stigla je s mnogo jačom ekipom Francuska u odnosu na Talijane. Još jedna obrana Leroy. Ferini je pucao. A će Berteri tu loptu do svog vratara. Bori se Caruso s loptom, izborio se za nju. Caruso u sredinu. Bio Ferini. Dobro se ubacio tu Caruso i u duelu s Brualom ipak na kraju čini prekršaj. Ostao je ležati Adrien Brual. A Caruso nije zadovoljan što je sviran taj prekršaj. Očit je udarac bio i evo prilike Adrienu Brualu iz slobodnjaka. Tri pogotka na utakmici za Carusa, najboljeg strijelca Italije na ovome turniru i općenito drugog najboljeg strijelca, jer eto, sve drugo je otišlo na stranu Bruala i Brual će izvesti ovaj slobodnjak. Pobjegla je lopta preko noga Adrienu Brualu. Ništa od njegovog potencijalnog 6. zgoditka. Chiarelli. La Ferinija. Čeka Ferini s tim dizanjem lopte za Chiarelli, a Chiarelli pod gredu čupa Leroy. Korner je za Italiju. Lopta na Chiarellija, Leroy leti zrakom i to sigurno hvata. Caruso blokira, Chiarelli kupi ispred Ait Ghezalija. Ušao je tamo u igru i Mattia Nicotera. Nije imao neku veliku minutažu na ovoj utakmici, sad s loptom koju daje za Chiarellija. Ferini i Chiarelli kombiniraju. Dobar prvi korak ima Chiarelli, daje loptu prema Carusu, Caruso nije uspio to zahvatiti. Taj prvi trzaj ima dosta ovako, djeluje kao da puno vremena provodi u mjestu Alessandro Chiarelli, ali kad krene gotovo uvijek prođe Ait Ghezali škaricama. Ništa nakon svega što smo vidjeli u ovoj utakmici. Što se škarica tiče, reagiramo samo na pogodke, a ovdje je prekršaj nad Ferinijem napravio Berteri i po prvi puta uspio na utakmici Ferini iznuditi slobodni udarac. Zabio je zgoditak protiv Hrvatske u polufinalu, tada je doveo Italiju u vodstvo od 1:0. A sada ima priliku možda smanjiti na 3 pogotka zaostatka. Ovaj ukupni rezultat. Ferini malo uz vratnicu, malo pokraj gola, odlazi taj udarac. Ostaje 7:3. Delavinj pored gola. Ovo je bilo vrlo blizu. Ponovno Ferini u prvome planu.
visoko sada malo pritisnuti Michele Sintari, on također imao veliku minutažu. Sada na terenu dosta ovih igrača koji nisu imali mnogo minuta, a ovdje je Ferini, čini se, nagazio Leroy u želji da dođe do lopte. Streljani danas, a možda njegovi problemi još nisu gotovi, ipak za sada ništa od toga. Nema nove prilike za Francuze. Ait Ghezali se namješta na udarac, pored gola. Chiarelli. Ferini. Odgodio je taj prvi udarac koji je pokušao uputiti. Vraća natrag Dolorusa, pa će upravo vratar Italije pokrenuti novi napad svoje reprezentacije. Sve ide na Chiarellija. Chiarelli sada traži od Nikotere da se digne naprijed. Pokušaj kombinacije s Ferinijem ne ide. Postoji energija koja nadilazi našu potrebu za toplinom, svjetlom. Berteri je na mišiće uzeo loptu Feriniju i aut za Francusku. Vrijeme neumoljivo curi i tu je već i u drugoj trećini bilo jasno da će vrlo vjerojatno Talijani doći do pobjede, ali sa svakom sekundom koja prođe sve jasnije da će Francuzi osvojiti Stella Maris Cup. Naša reprezentacija u ranijem dvoboju je osvojila 3. mjesto nakon produžetka protiv Slovenije. Pobjeda od 4-3. Emanuel Melon bio je strijelac tog pobjedničkog pogotka u produžetku. A u ovome finalu, nakon izjednačene prve trećine sa nevjerojatnom završnicom gdje su Francuzi imali 2-1, u drugoj Francuzi lome svoje protivnike. 4-1 je bilo za njih u drugoj trećini, dakle ukupno 6-2. I sada u ovoj trećoj za sada miroljubivo po jedan pogodak sa svake strane za ovih konačnih 7-3. I ovdje je Ferini napravio prekršaj prilikom građenja. Menez, kapetan francuske reprezentacije, završio je na podu. Berteri vraća loptu do Leroy, a Leroy naprijed traži Fransonija. Tu je Raito. Lopta je dalje za Italiju, izvešće ovaj prekid Michele Sintari. Chiarelli. Još jedan aut za Italiju. Sintari prema Raitu i kako pogodak glavom Raita. Uspio je prebaciti Leroy i smanjiti na 7-4. Drugi pogodak Raita na ovome turniru, zabio je Hrvatskoj jednu bombu pravu u polufinalu, sada ovako glavom za 7-4. Malo je vremena još ostalo, ali nada umire zadnja, reklo bi se. Sigurno da ovako natjecateljski želimo da to bude što je moguće neizvjesnije do samoga kraja. A ovdje je nastradao Priano kojeg je iz sve snage napucao, naravno nenamjerno, Yvon Michel Fransoni. Sve u redu s Prijanom. Nastavit će se dvoboj vrlo brzo.
sve značenje koje tražimo i nezaustavljiva pokretačka sila koja nasljeđuje od početaka do budućnosti našeg doma. I još jednom će tu sada Rajto doći do lopte i tamo s crte izbijaju Francuzi. Iz gotovo nemoguće pozicije uspio je Rajto uputiti udarac, a ovdje je još jedna lopta završila na terenu, pa će se ponovno izvesti aut Italije. To bi bio pravi šok i prava zavrzlama da su došli Italijani na 7-5. Pokušaj Prijana. Udarcem preko glave iza leđa. Ništa od toga. Uspio Berteriju uzeti loptu. Rajto. Menez prejako u padu gura naprijed loptu. Caruso napada Berterija, a Berteri samo to čeka kako bi vratio Leroa u loptu. Lorusso traži Caruza, hat-trick Caruza u ovome dvoboju. Ali kako stvari stoje, premalo za slavlje nad Francuzima, jer 7-4 je, a u završnici smo samoj ovoga dvoboja. Chiarelli gađa i pogađa prvog igrača ispred sebe. Rajto puca još jednom čupato Christophe Leroy. Imao je 4-5 vrlo kvalitetnih obrana Leroy i to je možda prednost uz naravno sjajnog Adriena Pruala kojeg su imali Francuzi. Upravo ta razbranjenost Christopha Leroya, jer se mnogo više istaknuo od svog kolege Lorisa Lorusa. Naravno, neki od udaraca koji se na ovakvim povećanim golovima s par metara upućuju, teško je to ništa uopće reći vrataru, ali bilo je situacija u kojima je mogao bolje reagirati. U ovim trenucima označen je kraj finala Stella Maris Kupa. Francuzi su stigli do pobjede 7-4 na pogon nevjerojatnog Adriena Pruala, koji je na kraju stao na brojci od 5 pogodaka u finalu, ukupno 8 na ovome turniru. Čudesna predstava Adriena Pruala. Italijani su se borili koliko su mogli, ali jednostavno protiv Francuza nije išlo. Hrvatska reprezentacija osvojila je 3. mjesto u ranije odigranome dvoboju, gdje je pobjedila nakon produžetka Sloveniju, a indikativno je to da su Slovenci do pred kraj dvoboja imali samo pogodak za ostatka u polufinalu protiv osvajača ovoga turnira, protiv Francuske. 3-2 je bilo i evo na kraju 4-2, pa su Francuzi ušli u finali. Evo vidite kako je to sve završilo u velikoj završnici. 7-4, mi ćemo ostati na svečanom proglašenju da i taj ceremonijalni dio ovog turnira pokrijemo. Tu su i reprezentativci Hrvatske i reprezentativci Slovenije. Naravno, sve je u prijateljskom i veselom tonu završeno ovdje u Umagu. Najviše se vesele Francuzi. Italijani su nešto tužni zbog ovog poraza u finalu, a imaju razlog za zadovoljstvo imati i predstavnici Hrvatske, s obzirom da su osvojili 3. mjesto i da je ovo vrlo bitan turnir za sam razvoj hrvatskog nogometa na pijesku i da možemo vidjeti koliko smo u stvari kvalitetni u odnosu na konkurenciju, međunarodnu konkurenciju. Tek se počelo igrati prvenstvo Hrvatske, prvo izdanje njegovo je u tijeku i nadamo se da će to se samo širiti i biti sve bolje, sve kvalitetnije. Jasno nam je da smo turistička zemlja i da ovakav nekakav oblik natjecanja, nogomet na pijesku, je
primamljiv iz turističkih razloga. Sjećamo se tamo sredinom 2000-ih godina kada je odbojka na pijesku doživljavala svoju ekspanziju, svoju popularizaciju, na kraju je dogurala do statusa olimpijskog sporta, ali tada su se organizirali turniri, serije turnira u stvari na našoj obali s velikom završnicom u Zagrebu i nekako potencijal nogometa na pijesku vidimo upravo u tome. A nadamo se da će se to na kraju obistiniti, da ćemo vidjeti razvoj ovoga sporta na što je moguće bolji i kvalitetniji način u narednim godinama. Počet ćemo sada i sa ovom svečanom ceremonijom. Da uđemo unutra. Pehar za 3. mjesto primio je kapetan hrvatske reprezentacije Robert Lisjak. Ivan Belušić, predsjednik vijeća grada Umaga, mu je dao taj pehar. 2. mjesto pehar preuzima Alessandro Chiarelli, kapetan Italije. Romeo Čižmešija, tajnik komisije futsala i nogometa na pijesku u HNS-u, uručio mu je taj pehar, a za pobjedu pehar za francusku reprezentaciju preuzima kapetan s brojem 10 Kevin Menez, i to iz ruku Dragana Đukanovića, čovjeka koji stoji iza organizacije cijeloga ovoga turnira i ovoga projekta, ujedno i predsjednika kluba nogometa na pijesku Fuzio. I s ovime spuštamo zastor na Stella Maris Cup, na ovo natjecanje u nogometu na pijesku. Atraktivno natjecanje koje smo mogli pratiti tijekom 2 dana. Nadamo se da ćemo uskoro ponovno imati priliku gledati na malim ekranima HNTV-a jedno ovako atraktivno i dinamično natjecanje kao što se pokazuje ovaj turnir što se tiče možda i hrvatskog prvenstva, nadamo se i hrvatske reprezentacije u narednim godinama. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti i do nekog novog gledanja. Lijep vam pozdrav!